نداء الإسلام. رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami kama Islam, murah-murahan yan kamu taga mahatiranan, sibu dayari imaalop ka ko waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikianin kamu, yan haunohono na kamu binaybayan na kabutang. Damikian day sabi mga sila, amoy in timutundan kato tanyo ring ha Facebook, daing ha YouTube, iban na si mga kaibanan long ta gadget, supaya sadya makahampit sin nikmat ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari ha waktu ini, hati ko amunin kahinapusan sin pangadyan na to ha ini liabayan among larong tain Surat Nun. Insyaallah subhanahu wa ta'ala matangbos na to ha waktu ini. Tumagna kita ring ha ayat kapatantag unum sampai pakahinapusan niya ayat kaiman tagdua. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa maqdum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلْيَذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Manjari nasabot na to ha pangadyan limabay in tungod pa mga sila amuin ng himuting para aksin Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na tuod, impiyang daakan kanila rin hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyay ta sintuhan na to Rabbul Alamin, sin intutukasan, ha mga manusia, labi-labi na tuod imbang himuting patuhan Rabbul Alamin, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, inyan, inut-inutun ko sila. Inut-inutun sin Allah subhanahu wa ta'ala, intutukasan daing ha mga nikmat niya. Ha mga sila amuyin, ini manghihimuting kalukalo, daing ha mga parsababan sin pag inut-inut yadto, na kalukalo ramayan, makabing sila patuhan Rabbul Alamin. Sabab biyayta doon haon, laong niya tiap-tiap makahinang dusa, daing ha mga dusa, pindahan sin Allah subhanahu wa ta'ala
in nikmat pasuron kanila hasupaya kalukalureng ha mga sababiyad to in sila makaharap pa kabuntulan sa sumagawa in inikatan pagpalayam sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amoy in nagkukupor patuhan na to Rabbul Alamin. Dihay ni pamintangan na to dakula in pakaradyaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amoy in banghadya imano siya mga nal marayaw na dito siya makapagsusun hagin hawawaran niya dito haadlaw kana. Sabab in baita sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala lando matarang in katan biyeta yaon bukon dayng haamin diaak buat malaingkan dayng haamin ng daak. Sabab in diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala way nagbidda iban sin amuyin piyasampayan sin ng daak. Sibo daipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amura kumanin piyagbidaan longta India aksin Allah subhanahu wa ta'ala pagpanaukan wahi sumagawain piyasampayan na wayron wahi magdatong kanila. Sa sumagawa may bahaim manusia doon hayan bang mo biya kitaoning kahalan biya sa kaula-ulain sila ini kaya panaukan day sa buwahi ang kansilari makakahakad. Amoy in biyeta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila haayat uno lang niya papagsibuon niyo kain nagparat sa yamatan at awalong ta amoy in ini Muslim sa bunal amoy in nagmalilla matan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sim mga sila amoy in baldusa manusia may tadi magsibo sa babiyabay sin Allah subhanahu wa ta'ala in himinang siyempiyang daakan niya na in sila yadto halom kasad na nga hadlaw akhirat. Manjari mga sila isabi ni amoy nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin taod sin alta sin Tuhan Rabbul Alamin biyo sugmaon kanila iban sin taod sin mga kaanakan yaon halawman nila na ipakita nila manusia sarta hipag-uwag-uwag nila halawman sing gumiini bat sila kunuing kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya yaon matawad alta kanila yaon. Wala nila yad tunapangannal in pagdaya tutukasan sin Allah ta'ala damik yaning kamiskin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palanggungan na akama Islam. Naroon ha amin ayat pangadyan na to bihaon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat kapatantagunum am tas'aluhum ajran pahum mim maghramin muthqalun biyayta doon ha ini sin Allah subhanahu wa ta'ala harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam atas'aluhum ya Muhammad gharamatan maliyah ala tabligh risala uno long ya Muhammad simukat kau kanila alta daing hapar sababan sin pagpasampay mo sin agama amoy India akta kau magpasampay daing ha mga sabab yatuhang kansilari mag iniparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin naputos na sila sin utang bihan hapig dihilan harap kay mo bihad to inbayta so in sa kaulaw laron hay ni biya bukon ini sababoy ron kamatanan niya sin bihad to sa mayta bihad to inbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuok kinireng ha mga sabab pagpatarang sintuhan na to Rabbul Alamin sin in mga sila yaon tiud nila tuod simulang patuhan Rabbul Alamin habihad to in kahalan niya hati niya in mga sila wayron tuod pamarat saya mahita sabab bukon sa japamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in amoy in ini dia aksin Tuhan to Rabbul Alamin magpasampay sin agama in pagpasampay sin mga sila nakauna rin hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iurol sadya sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam in kay manandeng ha mga pagpasampay yadto salta biyamaytaan sila katantan in tungod paparkala pagpasampay sin agama di yan manjari hipagsin
at inidi manjari sinon inyan katantan. Narang mo kitaon in mga ayat nagsuno-suno. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Furqan ayat kay man tagpito. Qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man syaa ay yattakhidha ila rabbih. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala bayta sila ya Muhammad, wala ako lawong simukat kaniyo tungbas dahil nga mga tungod pa amin parkala pagpasampay sin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ni Nuh alayhi salatu wassalam Suratul Syu'ara ayat hanggatus siyam. Qala ta'ala wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Biyeta si Nuh alayhi salatu wassalam doon, wala ako simukat kaniyo bayad simpagpasampay ko sin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod paginhawabaran ko in hiuhuat-huat ko amoy in janji sintuhan ko Rabbul Alamin hirhil kako pasal simpagpasampay ko kasabunnalan sinaakaman niya. Bihad to invite sin Nuh alayhi salatu wassalam. Damikyan in Hud alayhi salatu wassalam Suratul Syu'ara ayat hanggatus tagkawan tagpito. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya ala rabbil alamin illa ala rabbil alamin. Damikyan sibo da ingkabtangan katan harap pa Hud, biya da singkabtangan harap pa Nuh alayhi salatu wassalam. Damikyan da isab amuin harap pa Nabi Allah Salih, wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Damikyan da harap pa Lut alayhi salatu wassalam, wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Damikyan Suratul Syu'ara ayat hanggatus kaanuman tagupat. Damikyan harap pa Nabi Allah Shu'aib, wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ayat hanggatus tagkawaluan dahing Suratu Asy-Syu'ara. Nain ini katantan matarang in tungod paparkala sinpang daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarab labi in tutungbasan sintuan na Rabbul Alamin daing ha amin ini nikmat ha babaw singgumi ini katantan. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sintuhan na Rabbul Alamin, Qul ya Muhammad lihaula'il musyrikin ma as'alukum ala hadal balag. Baita sila ya Muhammad, amin mga sila nagsisirik yan, mga sila nanghimuting yan, mga sila nagkukupur yan, di ako laong sumukat kaniyo bayad simpagpasampay ko ini, in inikatan, wahadan nasu ajran, tu'tuni iyahu min aradil hayatid dunya, di kwad to kakunahan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma ana minal mutakallifin. Di kuyad to kakunahan ding kaniyo. Wa ma uridu ala ma arsalani Allahu bih. Di ko kakunahan ding haparsababan simpagpara pagdaak kako sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hadya ko apyang daakan sintuhan na Rabbul Alamin bang uno impyang daakan kako amuratin ni pasampay ko. Wala abtaghi ziyadatan alay. Di ako magkakunahan labi ring simpyang daakan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad bal ma umirtu bihi addaitu. Uno-uno impyang daakan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala yan hitukbal ko pajatuhon ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala azidu alayhi wala anqusumin. Di ako magpalabi iban di ko siya dagdagan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma abtaghi bidhalika wajha Allah azza wa jalla wa daral akhirah. In kako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impiupuhong ko dahing hatuhan ko Rabbul Alamin amuin janji niya kako haadlaw akhirat long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mga palanggungan ha kami Islam doon hay ni in mga karasulan kanabihan hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa sa buntul-buntul
amuyin laong takakahinang halaw man sing gumiin. Bihad to sila katantan. Hasababyan, mga sila yaon, aun aturan piyaraka nila, aun doon undang-undang piyararaka nila, bukon laong taring hapikilan nila, iwan sinakal nila yung piyasampay nila. But biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa. Mga sila kanabihan yan, kataan, amuyin piyarahan namo sila maun kitab, iwan hukuman, iwan sin pagnabi nila laong sintuhan na to Rabbul Alamin. Ubos biyaitaan kita sintuhan na to Rabbul Alamin, ulaika alladhina hadallah. Mga sila yan, amuanin hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pabihudahu muqtadih. Naray nga para sa baban simpang hidayat sin Allah ta'ala, pasal sin wala sila simulang patuhan Rabbul Alamin, inagi sin Allah ta'ala, ha mga umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon kamo simingod ha mga kanabihan yan. Doon kamo simingod ha amuin kakahinang nila. Qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikra lil alamin. Patumtuma sila bayta iya Muhammad, di ako lang magkakunahan bayad daing kanyo, inyan katantan pagpatumtum hakatan alam, pakatan alam. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin. Naamuyad to insuway batukon sintiap-tiap hambuk daing kato taniyo. Paggaim mga kanabihan kahidayatan na hisiw mabaya kahidayatan suway sila simingod doon. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ini pamumukuhan addat long simbisara, long si mga bahasata, sinug. Siya amuin sisinguran hakataan uno-uno pakaradyaan pag-agama. Bihan. Na, doon na yaon, am indahumul ghaibu, bahum yaktubun. Giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, ikakapatantag pito, am indahumul ghaibu pahum yaktubun. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala atawalaw niya aun kaisabya mga lauhil mahfuz nila pagsusulatan sin kataan kakahinang bihan, amin kaingatan nila inipakaradyaan ghaib kanila, ilmul ghaib long sin magbibis sa rabihan, at iniyaun doon haon mabasa nila kakitaan nila hangkan sila makatukod in sila maraw parasahan adlaw akhirat pasalsin di hadon niya maraw rin parasahan nila bihad to misan sila rin mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin at kala iyon piyakikita sin Allah ta'ala yung kasandangan nila wala nila kaya na naman biyay ta doon na sintuhan Rabbul Alamin inutun na mo sila gantian ang pagantian ni nikmat doon pasangdanon sila hasupaya kalukaluramayan sila makasayo, makabalik pa kasabunnalan, na bangdi hasupaya way roon, balikan nila patuhan Rabbul Alamin, sabab aun dia aknya, mamayta sing kasabunnalan. Na hisiyo-siyuin, timayma, alhamdulillah, hisiyo-siyuin simulang, na aun daratunganan sin tiap-tiap, manusia, pakanya-pakanya hadlaw akhirat, inhimenang simarayaw piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, na madawhat niya yung karayawan dahil hatuhan Rabbul Alamin. Inhiminang sin karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala na kana naman nila ray sa bindukal kanila sintuhan Rabbul Alamin hadlaw gana-gana. Bihad to yan. Na manjari doon na yaon. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa maqdum. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad pagsabar na hadya kaw hahukuman sintuhan Rabbul Alamin kay mo. Pag yanon doon hao na amin parkala pagsabar doon ha amin kadar jumato kato taniyo halaw man sing gumiini. Hati niya bang kita to kasun sin Allah subhanahu wa ta'ala hakasigpitan nasubay kita magsabar sarta magsukur
Bang ikaw sabto kasundoon ha, katan amuyin, sulang niya. Nasubay sab kita magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas din nga pagsukur, subay kita magsabar. Hati niya bang kita, dilan kasanangan. Ima patot ha mga sila amuyin yadto, bukon sila mag-ini abbubihan, bat yaon kanila kalasahan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon kanila yung katan, bat kalasahan na sila sin Allah ta'ala. Pini sila sing Tuhan Rabbul Alamin diha dunya ini. Na yung mga ini mataon sa magbibisara. Halaw man sing gumini. Kita na ba kalong niya mga indayaw long ni mga tao ni dayaw sukod? Yari pa lang ni hadunya, biya na sinhalaw sulka. Na yung magbibisara yan to isab, magparungog sila hayad to, supaya kuyakan yan to, pag kuyag hayad to bihad, larukan sila isab yan, may pimbulsa nila sin uno baha. Bihanin uno, imagjato. Di sila mapatutod hato suway sila magsukur patuhan Rabbul Alamin. Piyananam sila sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw sing gumi. But maksudhangkan kita yan to piyapan jari sin Allah ta'ala supaya kita makapagtag-ipon. Na subay mahinang mo'y pagtag-ipon pa Allah ta'ala in alta yun alaman mo. Damikyanin way subay ramahinang tayo pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amin doon kita sabar. Bihan yan mga katautan mga urat. Na doon hay ni, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala takun kasahibil hut. Ayaw kau ya Muhammad simingud haamuin usog. Nakasud palom sintian sinista. Isip pag yan unin, nakasud palom sintian sinista. Nabi Allah, Yunus Ibn Matta. Sabab insi ini wala nakasabar. Hawak to niya nagpasampay. Pagka wala timay masimpay, panawag-tawag niya bihan, nadiugalan siya mga tao. Pagka wala timay wala siya nakasabar. Na doon na yaon, amo nain, pagkasi diugalan bihan, minig siya rin halam sing kauman niya. Pag-ubos, simakat siya sa sakatan bihan, at iniha, aun untasun bihan, lumabay rakat. Nga simakat siya, na ingkit sakatan niya yan tubihan, o punta, na mapaamuhon, amuin, sarang-sarang isa, bang biya mga malinaw, wayroong problema niya, lang si magbibisara. Naampad, tulit tuman sila, hagitungan sintawid yaon, na hati niya, timagna na himibaling kuan, indakat. Hati niya, limumbag na. Pasal sin aun na hangin, aun na kuan. Naing kaya aunan bihan, subay magdagdag tao. Pagka magdagdag tao na, hati niya na, sibo-sibo katantan. Na pagka sibo-sibo, na naghinang sila, pagtawakon sin Arab lang niya magkura. At isim magkura ini, kawa-kawa sila tiap-tiap hambuk. Ini pasahero yan to sin uno yaon. Hisi makaput amin siyain makuan doon sa siya lumakso palom dakat. Hasupaya di maluno din namin sa katan nila. Na nagput nakatantan sin parsukuan pakanya biyan. In nakaput sinamin yan to kaya susulat yan to. Amo nain Nabi Allah Yunus Ibn Matta sa siya limakso. Napaglakso niya rin hataasin sa sakatan, harap palomsin, na magtuisab siya tiyang habsin, ini, istadakula. Na nanuituyan siya magtupalomsin babat sinista. Naroon na yaon, amunain, dito hato, nakapangiyo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala ng hindua, inagi niya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Laong niya, wayroon Tuhan mapatut pagtag-iponan, malaingkan ikaw ra, ya Allah. Mahasot si mahatinggi ikaw, ya Allah. In ako ini, ako na indaing hamanga nag-anyaya sing ginawabaran. At kaya tumtuman niya, inya tubukon mapatut hinangon. At sumay ko magsabar, bang aon pakaradyaan, alupon mo. Ba't kaya na di mo nakakausan, may tadihiwi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mahinang ibadat.
Sinta o amin nakananamsin, tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naray para laong ta doon haon, tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in, duaan niya, amoy in laong ta, ini, biya siya sintilo dahil halom sin, law di aon harap pa, tahayan. In amuin, Nabi Allah Yunus. Amuad tuin, jimatu kaniya. Na doon hay ni, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, pagsabar na hadya kau bang unu-unuin, amuin pangjuri kay mo si mga tao halam sing kauman mo. Bang unuin, hinang nila in pakaradyaan yan. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon makaliw kaniya kasabar. Ha, ini dahil ha mga kanabihan, siya na lang tain sa taas-taas darajat, bang hapagsabar da. Sabab may ta, nabiyak sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ha kasibi-sibi niya pa. Nagnanam siya sing kasabar. Doon ha pagwa niya maripa lauman sing gumi ini, wala niya nakita hiyama niya. Naing katantaw maglawag man yan mga ununin ama niya. Asalad to hambok na pakwan. Bata-bata simulig-sulig na bihan ganta makaingat na ini kimita si mangi iban si marayaw, miyatay na sabi nina niya. Yan tunay sab siya diatungan sin kasusahan bihan. Naipat na siya sinapu niya. Ipat sinapu niya, wala dali mo kay yan tunay sab siya inapu na maid. Nakakanti na maon. Bihan. Naroon na. Inamaon sampay siya na hinang Rasul, Nabi, way siya piyasaran. Misan pa in, amaon niya halawm na uno. Ini. Halawm pagsirik. Sa sumakaway sa makatangkog ka niya sa babyaw ni amaon niya. Bihan. Napag-ubos doon haon. Naabot man aming biyasong mapatay yaon. Namiyad to na siya bihan. Papagsahadaton niya. Kalu-kalulong niya hati niya, makatabang siya patuhan Rabbul Alamin, hamaw niya. Wala timay ma. Miyagad doon ha, kakahinang sin, kamaas-maasan nila. Hamuk yan to kasusahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daisab. Mahita, malasa siya ha, amaon niya. Amunin nag-ipat ka niya, nagpasulig ka niya, bihan. Lataan to masusasadya. Doon hayaon, wala dali mo kay asawa niya na isabin. Miyuna. Kita kawin banos. Nagbangkat, pairan sinamin, kajujurihan si mga kampung niya, mga Quraysh. Hangkan na waylong niya makaato. Mga kanabihan karasulanda, bugat sintutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab mita, sabab sila sa sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. But biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idha ahabba abdan ibtala. In Allah ta'ala bang aun kakasihan niya ipon, kalasahan niya, tukasun niya. Nabang inipon niya lang niya, kakausan niya, pupuon, ingin hawaparan niya. Amo hindi siya uno yaon? Doon na siya magsabar. Jida lahu pil bala. Ganapan sin Allah ta'ala in tutukasan. Bihan yan. Nahangkan na bang matao din problema ta? Mana niya kalasahan kita? Bihan. Sa may ta, in amuin pag-uno mo ito, amin tutukasan niya ito, bangkaw nagsabar, sa lago-lago amal, ikasulat kay mo. Di mabipilak. Di mabipilak. Nabihan yan. Naamad tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon na ini, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing ha mga ini lasasin Tuhan Rabbul Alamin, haamuin mga daak niya, biya na sin Nabi Allah Yunus, iban na sin kataan kanabihan, iban karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan katantan, biyita sin
Allah subhanahu wa ta'ala hambuok dahing mga pakaradyaan subay na to, hatulon ing ginawaran na to, doon hapakaradyaan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin subay sadya mahinang na to ibadat, patuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan. Sabab na bukon hikasusain ka miskin. Bukon hikasusa. Iban di kapag kuguyag yung pagdaya. Di. In ka miskin, inyan, biyayta sambil si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haamin sibu in kakahinang. Hambuk dayahan yaon, makusog magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puspusing kaagi-agi niya magibadat. Sampay, dunhan, imabugho, mga ini, sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaibanan. Nakasumbong ka niya. Ya Rasulullah, nakabidda isa bin mga sila mataod alta ini. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta. Nalong niya, bang kami magsambayang, nagsasambayang daysab sila. Bang kami magpuasa, nagpupuasa daysab sila. Bang kami himinang uno-uno na hinang na pag-akamay, daysab sila naghinang. Na nakabidda sila rin kamo. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta. Nabang sila isang magsarak kari, kami makasarak ka. Sa baboy kamo. Hati niya, impana naman nila, naman jari, doon hawak tuyaon lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabaya kamo, inihinduan ta kamo. Sinhinang ni, bang niyo na hinang, wayron na makaliw rin kaniumano siya. Nahinduan sila magjikir, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkita nila yung mga dawdahan, ito rin sab simingod kanila nagjikir. Na, kita na ba kaulong niya? Ito rin sab nagbalik pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yan dirihilan sin Allah Ta'ala hay siyusuin kabayaan niya dihilan. Iban ni siyusuin ray sabi mabaya. Hamin da piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Naamoy yadtuin ini kapag biddaan. Sa sumakawa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasibu karuwa-ruwa inhinang paunahon sin Allah Ta'ala miskin pasurun palam sulga 500 katahon. Na 500 katahon. Inhang kaadlaw rito adlaw akhirat, biasin hanggatos hangibo tahon di hadunya. Na 500 katahon, bisa hakuno. Makauna in miskin. Mahita, kauna in miskin. Sa babasubuhon pendayahan, bang dahil hindi niya usahain sin. Min ayna akad, ila ayna anfakt. Dahil hindi mo kaya, harap mo pakain. Asubuhon ka, minsan ng sipak pusing. Nabang mo kaya paglugto hangan sin akama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumaksi ina mo hinang mo yadto kay mo. Hindi na ka magkakunahan saksian sin siyo-siyo. Bihan yan. Narito ka o isang makauno. Makabawi long sin, magbibisara. Sabab may ta doon haon na Abu Bakar Siddiq, kampay wiyay ta doon hayaon. Insiya, nakabidda ay sab, indirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sabab kung siya maikot ta alta niya. Bangin, aga Islam magkakunahan, mamahitain Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahonin alta, hikad to katantang. Ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, aun dakyarin mo, ahli mo, family mo. Binin ko na lang niya pa Allah Ta'ala iwan sin daak niya. In family ko iwan sin kita kau yan. Na Umar ibn al-Khattab, ganta sumulay. Amin jagahan niya to di Abu Bakar, wang man niya kaunahan. Di niya pagkaunahan. Makaunahan dyan Abu Bakar at Siddiq. Bihan yan yung mga tao amuyin nagaamal marayaw. Na amoy adtuin ini pag ianon si magbibisara amin tao ikutan matan haakama Islam. May taikutan matan. Sabab in alta doon halawm niya piyakay na katang na pag-agama. Naway lupas. Nabihan niya. Nabang mo piya kay harap pa doon niya,
na malupas sa jakatan. Malupas. Naamoy yatin biyeta doon. Na yan, rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napag-ubos lang tain ini. Dahil hapar sa baba niya ito, inamin Nabi Allah, Yunus alayhi salatu wassalam, dahil halasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyin ini hati niya, nakapuas siya rin amin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nakauno siya pa ginlupaan na iban biyeta pa sin Allah subhanahu wa ta'ala runhaon pajtabahu rabbuhu paja'alahu minas salihin. In siya sambil in lasak kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pini sin Tuhan Rabbul Alamin sin ini in siya yaon sambil nahinang siya ring hamanga ini masuok pa Tuhan Rabbul Alamin. Yang biyeta kato taning Ibnu Abbas ini katantan lang niya ini dahin doon haon lang ta sumuno ayat wa in yakadu alladhina kafaru layudlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. In kakahinang sin mga kafir amin tiukas sin Allah subhanahu wa ta'ala ron haon sin amin pag-inot-inot sin nikmat pindahon ang papindahon tiap-tiap makahinang do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala na doon haon lang niya akon in mga kafir yaon amuin pasal sin ini duhal nila haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala amun yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin puspus in amin kuti sin pangatayan nila iban sin duhal nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in inilaw niya bang biya mga ipanghiningod mo amin pukaon na nilabihan ba in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang akad-akaroon na dyan amin ini halom simpangatayan nila na day para lang niya ron haon in kaaunan hati niya bang kakitaan nila ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amin imatan nila biya na uno bihan umatod para Rasul sallallahu alaihi wasallam sindual nila ingi nila bihan Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanalong si mga magbibisara roon hay ni na ini in amin ain law niya hati na amin kusog sin amin pangatod yaon aun waktu makarihil ini kamudaratan ha manusia madtubihan iman matan law ni roon haon biya sin pangatod si mga ini kafir ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sa magawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam halawon pamarihara sin Tuhan nato Rabbul Alamin wayron makauno kaniya wayron makajilaka kaniya bihad to. Naamo yaon. Na doon hayaon hatatkala nakarungog na sila sin pagpatumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha tiap-tiap mamayta siya amuyin nganan nila na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sin uno-uno na ikangan kanila. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaon na iyanon dupang, yaon na iyanon lang niya inyan magsisihir, yaon na iyanon siya tina syair lang niya hati sin syair niya mimbiya mga uno yaon daraman nabihad to namin biya mga inibisara nila nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayni in katantan biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin Quran mahamulya in ini pagpatumtum pakatan manusia halaw man sing gumini in huwa illa dhikrun lil alamin. Dhikrun lil alamin. Labi-labi na tuod lang niya. Indo atumpukan. Amunain manusia iwan sinjin. Sabab amura indua ini in dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-ibadat. Sila ra isabi ni inamuin jian sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kasandangan hadlaw gana-gana. Ba mga sila amuin tumuyo
maghinang sinlutuanan nila rin di hababaw sin gumiini. Naampay ini sila magliso-liso sadya na doon han naway isab sumampay kanila bihan. Sabab na in Allah subhanahu wa ta'ala adil. Intanda sing kaadilan niya, kita yung papaghinangon. Kita yung papaghinangon sin suko ta. Bihan. Nahati niya, in mahinang mo amin yaon, di na ka makayan may tayo ni tiyo-tiyo din dihil kako. Bang mo piya tiyo-tiyo. Nabang mo isang patauron na. Bayaran na sin Allah ta'ala isang mataon. Sabab adil siya. Yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in laungta di magbistasin laul niya, di magbistasin hapus niya, magtuyo magibadat misan pa ing kaaunan niya iaampon na sin Allah subhanahu wa ta'ala sindusa niya nakaunaywan sin nakahuli in siya ini parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ito subay hadya parayaw natuin amuyin addat tabiat natu muna napatuhan natu Rabbul Alamin. Sabab mataod mano siya bihaon way na akon pagaddat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyin biya sa kaula-ula labin ingat nila ring hatuhan Rabbul Alamin. Ubos ni na agama Islam jukup na. Yaon na yung sara. Himinang pasingkatan naman nila. Naubusin niya un katantan, hipamiso ko, paharwaing mano siya. Pagkahin nila. Bihan. Hikarwa niya, mapatot. Pag-addatan. Amo na yung daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamuho na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangbukon pasalan niya. Di kita niyo kahidayatan pa akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Nahasawa beto subay na to sadya inyad tuhi ini pagbuliraya lang si magbibisara kamaasan tatin na subay pagtuyuan sing kita damikyan pag-addat tamo na muna hakinawabaranta puas dahil Allah ta'ala yung daak niya mag-addat hakinawabaran amuin pisukuun mo inbaran muruun ha amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't ingin hawabaranta ini? Nabi abay takato asal sin Quran mahamulya sin nagdara kita to ginawa. In ginhawa panagnaan amin masub ko himinang sin panulang patuhan Rabbul Alamin. Hati niya bang ko papagpion si maray pamangi ti mo pamangi. Ammaratun bisu. Na ini karuan niya amin laungta nafsul lawama amuyin katan kita ini magsusun ayaw ri magsusun intao wala nakahinang misan intao naghinang magsusunda in makasud palam sinsulka magsusunda may ta magsusun halam na sinsulka pasal may ta ako lang niway nakapataod sinamal kuriha dunya ini na inhikatu niya amo na lang niyain nafsul mutmainna amo na yung ginhawa na insyaon lang ta halawom kasanangan din di pa dunya ini sampay sumunod pa adlaw akhirat misanin malakal maut tumawag ha amin niya walihan niya tumawag sintawag marayaw ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya kau nyawalihan marayaw, balik na kau patuhan mo Rabbul Alamin. Amuin nagrida na kay mo. Rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatakad ha mga tao amuin, nagtutuyo, nag-amal, dahil di amuin di karamuran inamal nila sinamin langta, hikalupas sinamal ibadat nila, dahil di habawaw sin gumin. Amod to mga palanggungan ha kama Islam, na sababian, manghindu kita niyo sarta mga yu barakat singkatan kakahinang natu murah-murahan ini mahinang natu lutuanan dito ha adlaw kana Allahumma barik fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk
وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله